ngishiye ngaphakathi kumkhulu uDamini. Sibe nomfethu nomngwane ngaphakathi. Sibuya ngaphakathi ngenza ukuthi nje kubaba uDamini ngibona ngaphakathi kodwa ke ngicela ngale baba uMnqangu asiphela ukuthi ukhola futhi baba. I'm wrong approach. Umsebenzi wenzayo qale lapho mina umsebenzi wenzayo uyajabulisa kakhulu nesithunzi zabantu engicabanga ukuthi nami namhlanje okwenza ukuthi ngibe nani ukubona into eniyenzayo emphakathini ngathi nami ngingaqhubeka sonke angishoke namhlanje ukuthi nami ngingasondele odabeni bakuDlamini ngoba lungithindile kodwa utakwalo kufanele ngisho ukuthi akukhona ukuthi njengomholi kumele ngikuthesayini ngicabanga ukuthi bakhona obabompongose okumsebenzi wabo ukuqinisekisa ukulungisa ukuthi kuyenzeka okwethu support process ukugcineni kube nobulungiswa ubulungiswa ke nganoma kubani kodwa kumele benzeke uthi abogaba kaDlamini ukuthi abantu abaningi kodwa ngicabanga ukuthi sonke sithintwe akushoyo kodwa akekho wazi iqiniso so ke ukubalekile ukuthi sifisa ukuthi umthetho ukwazi ukugcineni uvikele labantu abacinzelekile uma uDlamini uboshelwe into angayenzanga kuzomela sizame ngayo indlela ukuthi size naye aphume akhululeke njengawonke abaphila ngaphandle sikhululekile naye nabe namalungelo uma akhululeke yilokho size namhlanje kodwa ngicabanga okuningi sibonge mfowethu uMpongose nethimba lakho siyazi kwabe nawo ubhizi kokunye kodwa uthi awubela namhlanje ukuthi usize kwakuDlamini and kathi sabanye abantu ngaphandle nathi-ke nje-ke siyafisa ukuthi umphakathi uqhubeka ukuliseke ngesikhathi uliseke ekugcineni kufuneka uphile awusebenzi mahhala kufuneka ngisho lokho ukuthi amhlanje ngabanga ukuthi somabhizinisi abantu ikusaphothe babe namaphisi abafuna badlula bona kodwa namhlanje okwethu siyabonga kakhulu bafowethu sebenzayo kube kanjalo uDlamini siyathemba sikhona Mphongose nethimba siyathemba uDlamini ukuthi uma ukuthi ngempela ukulungisa beyenziwa naye uyolibona ilanga ekhaya ehleli wakhe siyacela abantu ukuthi amaphaphu okunye kusikusho nje ukuthi abantu bengakukholwa ekudeni ingakukholwa ngoba kunabantu befuna imali bethi bafuna imali engicabanga ukuthi kuyi-process siyosho uma sokudingeka uxhaso okwamanje abantu abangavumeli ukuqolwa abantu ukugcineni nje bafowethu siyabonga kakhulu abantu aba-social media akade bekhala kodwa baseDlamini njengamanje siyabakhululeke siphe kwaludaba siyabonga kakhulu South Africa yonke namaphethelo ngibonga kakhulu bakuNcwangu bakuDlamini umfweni lo okungaka ufike ufake ijazi lemali wavelwa lishiya lonke lapha phakathi siyabonga kakhulu ngizoqale ngibonge nje iSouth Africa yonke isupport bonke ama-province onke isikakhulukazi la eKZN siyabonga kakhulu izinto ezifana nalezi siyadinga ukuthi uma kunezinto ezivelayo njengalezi singathuki sisu kumele siyiSouth Africa sikwazi ukuthi sisekane futhi nokusekana kwethu noma nokusebenza into ngendlela efanele lokho kwenza ukuthi singazitholi sikwi-position lapho esesigxeka khona i-criminal justice system yethu kodwa esisuke sikwenza sifuna ukuvikela isithunzi se-criminal justice system ukuthi nathi lapho nalapho mesibona ukuthi ayi la ngathi akwambanga kahle esiphinde singenelele udaba nodaba libhekisiswe simbonile-ke ubabuDlamini la ngaphakathi oldoke nilwazi uhlelo lakhona ukuthi besingeke singene namakhamera size simshothe kwenziwe kunendlela yakhona ekusebenzwa ngayo saconsulta naye yonke information ebesiyidinga sayithola indeed uyasho ukuthi hayi no kwaba buhlungu kakhulu icala liboshelwe ngakaza futhi kwaba khona lapho nalapho ngingaboni ngasebenzi into-ke eyenzakalayo-ke leyo ukuthi phela sometimes ezinye iy'nqumo abantu bathi uma bey'thatha
uthole umuntu uthatha isinqumo angasazi ukuthi impact yaso izoba kanjani. Sometimes omunye arealize late ukuthi yazi la ngathi ngabahashi. So kuyenzeka-ke emndenini kungabonwa ngasolinye, kodwa ngisho kungathiwa kubonwa ngasolinye, izinto ey'fana nalezi kubalulekile ukuthi siy'gweme. Ungenzi into ezogcina isikhipha umphefumulo womuntu ekhaya la nizalwa khona, gcine sekubosha umuntu kanjalo. Izinto nezinto emndenini kuhlalwa phansi ziyalungiswa. Ulibekile-ke iside lakhe le story uBaba Dlamini ukuthi waboshwa kanjani, kwenzakalani, impela isam-maintain ukuthi icala kalenzani. Ngicabanga ukuthi-ke after sesikhulumile naye sathatha ama-instruction, sesizolandela imigudu efanele yezomthetho, sibone ukuthi-ke ikuphi la sizakala khona and sixhumane ney'nhlaka ey'fanele, and umphakathi wase-South Africa uzoba updated ngoba siyazi ukuthi lolu daba luqalwe yinina lize lafika kuthina nje lisuka kunina. Umphakathi ukhombisa ukuphatheka kabi kakhulu. So ngiyacela-ke ukuthi siqhubeke simeseke uBaba Dlamini kulolu daba, futhi akuyena yedwa, baningi abantu ababhekene nalolu daba. Kusho ukuthi nje sekuyisona isikhathi sokuthi uNkulunkulu asebenze ngoBaba Dlamini, ngoba phela uma umuntu nomuntu kunejeyini asuke ebekelwe yona ukuthi uyodlula kuyona, futhi ukuthi uyophuma kanjani kuyona, uNkulunkulu usuke necebo lakhe. Kunezinto-ke thina esingesikwazi ukuyicontrola as abantu abaphilayo, ngoba uJehova uyena osukazi. Ngiyabonga kakhulu South Africa. Mfowethu ngingakudedeli ukuthi ngicela ukuyela kuwena futhi sithi ukufaka nje mhlawumbe isiyalo mhlawumbe nakubantu abangazi mhlawumbe nomthetho usebenza kanjani, singagcini sebona icala ngezinto abazenza ngaphandle, because kuningi sekudingakala njengamanje. So abantu aba-understand, siyazi bakuthane enga mhlawumbe nokuphuma bey'nhliziyo zabo ukuthi sekukhona izinto ezirong mhlawumbe sihlonishwe ukuthi abangasebenzisi izinto njengalezo. Nathi asikho la ukuzoqhubeka sikhande i-division emndenini, but kunalokho sizolungisa isimo esifuna ukuthi i-wrong. Ya lokho kubalulekile okuthintayo kakhulu. Mkhwanazi, ngiyazi ukuthi kunabantu abawomakhelwane abamaziyo uBaba Dlamini abalwaziyo lolu daba. Siyacela ukuthi sibe nendlela esizodila ngayo nalo daba, kungabi khona abantu abatholakala sebekhuluma inhlamba, abantu abatholakala begxeka ngendlela abagxeka ngayo. Into ebalulekile ukuthi sithi nje justice for uDlamini, ukuthi-ke lokho kuzokwenzeka kanjani going forward sesiyokuyekela ey'nkantolo ngoba yizona ezidila nodaba ngendlela efanele. Ngizocela nje ukuthi kungabi khona la sekuthiwa khona sekunabantu abasatshiswayo emndenini noma sekunabantu abanjani. Izinto zomndeni zinakaliswa umlomo, ziphinde zilungiswe ngawo umlomo. Into esiyifisayo thina njengoba sila ukuthi umndeni wakaDlamini ubuyelane, ube nokubuyisana, uxolelane. Ngiyacabanga ukuthi sike sadila nodaba elifana naleli elalifaka uSifiso Shezi esamkhipha ngo-2013 okwakuthiwa udlwengule ingane yakhe. Ingane isho ukuthi no, ubaba azange angidlwengule, isikhulile isindala. So into esasiyilungisa lapho kwakukuthi akube khona ukubuyisana between ubaba nengane, kube khona ukubuyisana emndenini. Asizange singene ngenhloso yokuthi sizokwenza ukuthi umndeni uzondane more. Thina okwethu siyi-South Africa asingene ngendlela e-right ezokwenza ukuthi kube khona ukubuyisana, sikwazi ukuthi sibabone behleli ndawonye uDlamini nodadewabo lo one day uDlamini esexolile, ngoba phela ayikho into engadluli semhlabeni. Yabo, ngiyazi ukuthi i-forgiveness i-long process, akuyona into ovelile nayo overnight, kodwa when times goes on kancane kancane inhliziyo uyayincenga, ujwayela wamukela isimo ngendlela esiyona. Ngizocela-ke nathi ezabaxhasi baDlamini singaqhamuki ngendlela e-wrong. Ngiyabonga kakhulu. Angibonga nje kuleyo ndawo. uBaba Dlamini singiza ngakuwena nje sila okwethu ukuzolekela nje umndeni ukuthi ukwazi ukuthi u-assiste phambili. Ngicela nje ukungena uBaba Dlamini. Ngicela ukubingelela ngibonge futhi ukwethuleleni nabo bonke abafowethu ababukayo, uMpungo sekatheni babuzwakela ngcono. Cha, nami nguDlamini umzimba okhalimali njengoba seshilo ubaba uMkhwanazi uthuleleni, phela sezimbiza ngokuthuleleni. Cha, ngikwiqembu le-MK bafowethu. Cha, ngizothi nami bafowethu lento ingithintile kakhulu ngasekuthi uma ngabe abafowethu behamba beya lapha nami angingasaleli ngaphandle.
njengoba kade sebekile noba kumncwango ukuthi alikho isayidi ezothatha kodwa ubulungiswa obucelakalayo ukuthi benzeke nokuthi kufune kuphethe kwenzakalile. Ilokho nje esikushoyo. Kubuhlungu kakhulu kodwa sinethemba ukuthi ngelinye ilanga iqiniso liyavela ukuthi kwenzakaleni. So-ke South Africa engikucelayo ukuthi asibambaneni bafowethu sibe into eyodwa kuwonke ama-province South Africa yonke, sibe into eyodwa, sisizane, izandla ziyagezana, umuntu ngabantu, akukho okuningi engingakusho. Ngiyabonga.